much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Too much GH. Many have come and many have gone. Akwaba Stronko eba too much GH so nana ama owusua enemy na minimum edi ehia so dia na ye trending issues abetodwa na minimum ebe tete ye be bobo hu na ebusuafo ye Rollins former president awato nananum ewo ensedo no ni ye enwo totiye no aye NSMP NDC for twen se be ya yemfa emunu emom no mo organize eyiyo no ze oyo founder enti na tete wo muntimi enche ni nyam e wo sakwan no so ne busia foto twen aban so wo hihye ho enyama no de atuda na enti de si anu wan na emu no enko enfama no na ne niemu no ET mensa tete na wo former member of parliament for Ningo Prapam or the NSMB abetuda efa the political parties no eka and opposition party no eka the actual abino. Now according to him no former president Rollins the bra what he no now we a statesman Ghana achede or teswaye man penipen First Republic Fourth Republic only president will di kind tete or Fourth Republic 90 se bibi ani na watoa na nanum ewo instead the head of state what edwam state the siamo and will obenya ehun akwanya na teswaye na yi eyo entutu yenti eba ne sai na NDC for wo mu na sasem we twen mampani asema wo form to wo peka wo mo enka obi we die mampani adwument ebe ya mo nyai efama no won hye no anunam no won sie nie na wo mo kra mu wo mu bi ebra na Rollins ase wo from babies with sharp teeth just wo mutimi nya ne kaseti atwi nanim nti eba ne sai na ne wo achi wo mo ne aprapre we eba abontin te be ya wo mu nyai kra nsema wo mo keka no abontin te ya yi wo metin China wo mu pe mu ni de keka wo mu nyai ka na wo mu makwan na mampeni na Akufo-Addo onsie Rollins wo kwan a esefata eto na saatemwe ebeto abontin te Ghana ha de enya beto ho no obi a che na dwen na obi a ka de pe de fa won nti ehu be nya se be si nkonya ne ya pe ne pomati bre wo ha ye to sa de afre Pastor Richard Obri yeba awada asafo and he at the Covenant Prayer Chapel I know what to say because enkomo mu paniti de che na takwe live program no wonso wadwen channel ehun ya pa tifato live chat no emu ema ye na to say enkomodie no enye fine ewo honum na ebiem to no kan hu ni say edwumekwa so ya say ama ye de edwumeje yi ebremo Mama Juliet Ventures kitchen work for pa ne de keka hu bia no friend na what they brought 24/7 or you available ebiem to no loan master for so ya say na bwame na mema Pastor Richard Obri yeba Akwaba Stronko Pastor mema Akwaba Ejoso anama bibi aboko Awurade Nyankopɔn do me ho yɛ pa na we de da so wa rewu na anu ada ya wada na former president JJ Rollins oto na nanom ewo ensiedo na ever since then no akwese ni ye yo na kwa twema mentwin we ka we to ka we ebi krase yemfa funi mo no wo mo amu nsie funi se ayomo japade wo mo founder wo mo nipa enen nti enyan mo mo sa na de ekobenia no ra ehunhia na ma medase bi ma atifo ene ahefo nyina a wo share Too Much GH live on Facebook YouTube nyina Akwaba ntia ko bi ma ye director na mi sha no bi a ho bi a afio so cameraman papa omadwumaden yamsin Jamaica ba ko pe ene bo 7 na wa ha mi shira no shira no on fata abasubode bia on fata abasubode bia na wo ye dwumaden o yanko okay na mate bibiri na unhye ensam na ekoso no ho enkame akoye se nkofu bi fin se ya papa wu no NDC party no fin se
say young papa Jerry John Rawlings former president we dia na ono na nka eda party no ano ana onani ato ne nsa de afre no enti nkomo so party leader no anka waka onye ne ba bi kode kase nka na yie ntotoye ekwa befa so a ye be na yie ye be sie ni bibia no owo se nka eba omo ensem na sansem we no ni kwan se omo kansa efise ye sha oman Ghana ye omu a amampa nimfo bebrebe aba eko oba ade na to ne nsa e de afre wo mu ina ehu kwan fa so a ye wo na yie oya oman no property nti twasa oman no na efa ni bibia mayansha yore Kofi Annan mpo ye papa Kofi Annan onya ne ba bi ko yi I think say man state barrier no man penio but ye share ni dibia no oye e o UN no as or serve as UN Secretary General no ntum say ewiase nyina hu say wode Ghana nim aye bibipa ana wiase enyina nti onu mpo wuye no kra no awon man penino ye say man state barrier at which Ghana ye former president onen ba bi ko papa asumwiewura Atanos ono yaman state barrier papa say misata the same thing Eliu Mahama the same thing enti say ebedu yam papa J papa e body dia akwada ketu akwada hu say papa we die wabesom die ya oman no obi a one nenso adie nanso so oda so ya oman no achede enti say onami ato ne nsa dia frɛ no a bi finsha shane ye yama ebinumu akam ana ebinumu atwam koro saa na ye yama ye papa no so a ono so o deserve so wo se yama ni kwan se ye jai na yie no ntotoya adisa political party bia ensem me kira NDC omuni right so mbeka se omo na omo president eno no papa no oba no even though he was on the ticket of NDC but he was serving the entire nation. Enti yantiri nkasa on serve NDC nkoa enti sade owudi a ene yamfa na yiyonima NDC as a party no enti omuni right so mbeka se omo na omo leader awu enti enya na yiye ntutu yamfa nye de emfama no oyo oman no edia enti twasa oman no ena ewo se eye bibi fa no na oman ni bibi afa no a ye hwe eneyi a de ono susu ate oman yi anno no de ono na oya president no his excellency Nana Adodanka Akufu Ado no ono na wodi oman de ye anim enti etwasa ono na ohwehwe JJ ana former president onya ne ba bi ko ye enche na wotwe mu eni no etwasa Nana Adodanka Akufu Ado eni tina ama oman ni nyina ehwehwe omo do support abema papa no Nana Adodanka Akufu Ado na yam papa Jerry John Rawlings na yi no etina ede etinya so na wo mo sema wo mo ken de enka wo mo so nkom de ni wo mu kakra wo isa say den a wo mo founder say wo mo party ko no ne faribai ne bi efi bai no eye wono no wakra mu ama na bedu sam penso we wo mo so manya bi wo mo eye bi politics wo mo nya bi enti say wa yesa de na mo na esombo a hu ne say hu hia say mampeni do say we mampeni na enu na eyiyo no say Rawlings statement nti akoche ne tanti ke hu benya po say emumu empenifo ni bi say asiedu nketia General Mosquito na say former president John Dramani Mahama onu atonta da from umra we dey mu founder na ewu na so say statement etumra na eyiye no ntutu ye no na ye ni say ya ebe ye ni say ebe ye nanka wo bi ensi nkonya ne ka na tese wo ka say we una head of state say enti oye statement nkwa na wo tie gina mu ene ebusia ya na ate da ugu omaniti anya fa kwa nso na tie nana me gidi se Nana Adodanka Akufu Ado onimde ahono ana ewiase na aye wono se yi obi se oyodikan ni a menyi ni se onipa no eno ankasa de nadwene nko a abaya ne e oso oye gidi se before obaya sanema we nyina no several consultations ebekoso from various places omufin share sa niema na omde be ma no obegina so aye papa no ntotoye no omufin share ebeboa niema akom enti se ofa nipa bi eka ne ho na ono wo mo eya mefin share be ye de
ebobua, which I don't also think say Nana Dan Kwakufuado ebeja ebia John Mahama si nchen na obeja NPP party NDC party nso ayede ato nchen sa ogina oman no ananmu nti ogina oman no ananmu dia na bibia onne na busua ebeye bia no omugina oman na ananmu no moyede omunyan se eye NDC nti twasa NDC na ayede na eba twa de bi papa no ba sabi oman no or the oman resources ana eya oman no yi nukre one for NDC resources and eya oman no ya eya oman resources NDC has nothing like NDC and resources there ya enie no omedi ade no omedi oman na japade and bo oman there ya bo oman no there ya ho ban and etoto oman no se ne o se ototo oman si ade esikro enti there is no way na Akufo-Addo ebeka se o ya papa rolling say ye anana ye won toto ya entiti no o ja NDC ayede asi o me feel say breadu se awo se ye ma omo invite no omo so e do ma dwen kire ane do omo so enim eba awon toto ye no ho me feel say ebre ne be de ebedu enti bia na ba bia makeka akodu no na do dan Akufo-Addo akeka kan de akodu no bia fa na no bia na eya se oba ma saafo ni invite omo so do ma no be de ebetu because even though say oye oman de o sanso fa busua emu eninti no oman pani no ane oman no kofo bia ka no no o se tua na ma ehu se ne abusua no enso hyehyɛ yan so ya de esitia ansa na abusua no eba ada o hyehyɛ yan de ya adia akyerɛ oman no a no chi na ansa na fi hye ya ma mpani ono so wo nkofo bia o so beto ne nsa de afra wo mo no ma bo hu se ne ayi yo no be sia de ebekɔ a fi hye na no be de obeye na no nti we dey pata we cha no sem bi so o cha de nkwa ne ta ekyerɛ no nti wo mani abre hu se wo mo founder enti chinchina atie wo mo founder enti wo mo na se fata se wo mo ye na yie wo mo na se fata se wo mo epere kra na obi nipa yi so be president da artist wo bi so as president anya mu hu nipa enti mo je emunu say mo pese na mo na munye na yie date na eta ekyira mo pese wonya sade bidase yesi onifrani ebeto boaboa na ne nan ejina bibidie ya eso onse yenko echi kakara na ma yenhwe bra yen papa asomdwe hene yewura atames efili mu no onse John Dramani Mahama ana na ye ne vice wo ye no ana John Dramani Mahama ebe azumi in the office okay as a president until the second time no na papa ni nyede eni ho he's dead and gone now you vote to ama His Excellency the former president John Dramani Mahama ama no be ye oman de ya oman ni nyina ado de odi kan the president of the nation Ghana now anya se bia na dwuma bia obeye yenti and e to aban de ma no but it was because papa no sena okoye no kofo nyina susu se papa wo ye obi a opasomdwe enti ne vice nso betimi aye obi a ono nso betimi ayesane na okay the titi ni near the eye no nti okode a ene yemfo to the vice no ne yemhwe no so be de ebeye enti oho no oba power na power na oba ene nso sabi na dwuma de obeye ye but ye fra ade bi sympathy vote no na ma John Dramani Mahama benya akwan a obedi ade as oman de ya oman pedi and I said the second term of office no you must second term of office na no ni ho no ne na ma ye vote to papa no say oni ho de a ene o ma de wesi na man because Ghana nyina ahwere ade at that time papa no so ye obi a odaboko odabro nti sa de a ene yemfa so emfa nto aba ma ne party no ane party ni nguso nya de enko power sanya be ya at least the sama mpo anibaya de ebeji now in the same way na kwase obusa me feel say ekekan de eko atiefo tina oma mpani ya omfanya de encheme but e sa na o se ye de e se ye kan now former president Jerry John Rawlings ni wi papa nkofo boni dia hodo bebre mpanimfo se obi nsu wu a ye kan nche dia asembone otima se now despite the fact say obi a shortcomings obi a limitations no ye nyina woni afia ye nyina ye limitations shortcomings a ba papa je dia ya
Now, in spite of all these things, you were near my papa so oda lady or dear ya or man still a bit as a day a penasem. Now he being the pioneer or now obia or no or mine sorry or the NDC party near day a buy no the originator of NDC day a buy no or that's so our control our NDC party near ya now the man for so other so a day I don't even though say on national or man penny there ya nkophobia de don enti edo say ye beto aba nkophobia empati mi gina papa je na wake kaso ne kasa so etimi de to aba ema oman no na anase etimi de to aba ade ma NDC as a party Jerry John Rollins kaso be kasa keke no etimi convince obi etimi twa obi adwene eba bibidi ya eso now okay papa he is no more what there he's dead and what and gone now NDC party need that so there alive okay so alive for there na papa na wudi a de na be ya party no e be man confirm say papa no even though he's dead and gone na so ye da so kuta there ya ekutade mu eni ti sha dia ene ne mu no ana na yiye nhyehyeye no atwa sha senkofo bi ayi afiri mu a ye mamanfo a omoda so do jari ni say ye da so do no ye no wu ye enti yanka bibi na de amfa ho ye ka bibi fa ho a na amanfo akote se NDC kura papa na ye no they still even care about papa no ye mpa ana na ba bi se anya fi nse bia NDC party ni mpanimfo bi aka no and no papa je dey ya asem enti ne wo achi ya hu se no nkofo da so ye dey edo ne dia no ba je aye ne eto me ne so mo ye dey e no beti ba na sa sympathy vote no te say don mani mahama ye dey enya anye no sa bi na me fi nse ba kwa election se enche December na be to dey ya abai o metimi gina as a party e be gina ya papa je na ye ensese nyina mu ni nipa nyawu sampa omo ka bi omo ku bi ama papa na nkofo beti ma to aba ye dey e dia mo ntimi de mi susu se ya battle no kakara bi ntie dey enitu asemu na itimensa wakasa no those on no cry a member of the NDC ntie won wakra pose waka no was akwan mu wakasa no oye fatu bi efa ye first president Osadefo Dr. Kwame Nkrumah was say ono so ebre owu ye no na office CPP mu oye statesman nti ye sie no as head of state sabre no sie no as a statesman say no osipati a odi wuye no ye sie no as a statesman enye CPP ana beje mu no de koye o baby ana no ye denam so edi sie no nti say NDC for ye ni sadia na one omunya adwe kakra but ne nia mu no ohun say ebre wo mu no nka ya be abato na understand confusion bi say there and can say can yen nyansa kwan bi so na to say can ensem na ema no mesu na we si me we si me sem yese na company for no mo ma no me ba ko say NDC for mpo and your founder and wo mbeji emu no aye nto ye krapa na nka eye mampani a wote so no so aso ma sin no mo kwan amoma ye in a state burial fund but we show mo sa wo mo na mo ye no tutu ye no so ba ko mo we chese ska femu say replace on my burial no de kika unya no so bua show you support unu say we ta kwan mu so a ebe ma asumdue ni tension aba wo eye emu no abrase ana manama papa no was serve oman one serve NDC enye say ye de ma NDC say NDC nkwanye yensie mu omu edie no ene say womu founder ene ye former president JJ Rollins womu peni pa ene no why president kra womu peni ninti se man peni so say ono to ye eye ni tutu ya na womu to ka so womu fa na jom besom ye yi no so ene won ka say okay mu na mo say mo de hye nti mo be say man peni ye NPP ni nti opposition party na asema to womu nti okay mu die mu no but ni ne mu no me ka mo ho me so ma sen bebi ebe ye ni wo bebi ye sie emu ni wo ne keka woni ano maso ma sen a tese me sumi wo mu bia se na mo pere no mo nya ne sa bat me ka mo hu bi a tese obi ebetime abeyi na se bia besunu obi ebetime aba abekire ne do ano wo ma no obi ebetime abeyi na sa be kan tribute enye tese de nipa bakope ena hye ne nsa wo ye onu se onum so omu ye ne sa kwan no so a ebeboa ama tension e won fa me mu na ba fom na me da se bebre misusu se na do dan kwakufu ado edi anim eye ayeye a amfa bibi boni bia emma se na do dan kwa besie edi ade nanim obeye no
Sana NDC party no entro omo support. No omo fan support Nana Danko because now no. Ono na oya oman penny. Oh, one more so no more complain say condolence book crampo ye be atu say obi Rollins wo ha wo beto unche wa rebo kaye dum de bia wo kai ni feed wa ya wo de be kai no dan ka condolence book da na obi ametro according to report no mo pa che say your former president John Dramani Mahama of course say wo sign bi no ya ma ne kwan nti omu ni say ye yi omu crazy nchen kwa ye mpekra so meben Rollins emu ni ye yo no krampo ene ho nyama enu ti na mi bisa so asem na ebeye din ba ye me nwanwa se omampani dada se obekose okosan a book of condolence na ye beka se ye mma kwan e ma no ensan nana asem we die misusu se ebeye din ebeye nwanwa se Ghana ha no bibia especially these two political parties, you know, they do everything to score a political point. I tell you. Okay. Ombeye bibia sane beya. Ombenya sympathy from the people, from the voters. Menye nisa sadie we na nado dan Kwaku Ado. Ebe si kwanse omma the former president and the oil flag barrier odi NDC party anim se obe sign wan kasa o party head wabu obe sign book of condolence and the amane ni family nyina what say odi ya obo na nado dan Kwaku Ado be si kwanse o ma anye de o ma onye sadie man na ne oso omoye nyina no se momoye nyina yanya baako na yan support ni awose oni ne edi oman na nimu no na yamfa ne ye to antu ne ye de eda kwani nkroma ewuye no so that time susu say that the state head no ana oye bibia bakwese mi tata emisata ono no susu no de na odi oman no so ana that time no ohwama asa ye no tutu nyina ye de ekoso eninti NDC former modern answer omuni miye nto omumsha na de ye no also mo ye de also mo ye say na dan Kwaku Ado na president pioneers say ye be jai a former president ni wo anane mu e de ama a political party pa dia bisusu say ne ade na be kono na de a ebeye yi ama na yesa o party ne betimi ahwa atoto na yiye huntutu ye but oye oman no edia ntini party ni ebetuo support amfa omani nyina na omani nyina so amfa support ama party no eni abusu no mu nyina hwe ne enye yiri se no se de na omo so se omo ni se ye sitting president na Kwaku Ado wo watie gina mu dodo ase wa fa bibia kinta no so de political point nti na omo so omo kate dabi ye ma okwan ma won fa ye mu ye founder enwo score political point nti ye na se fata se ye founder ebe ni ye se fata nti aden na obi beka na aden na wo besun ese okunani na nikunu ewu no wo oba fofo wo ba besun na no e pata se oni okunu no obibi ye njonjo mo mpene a se no so wo muta na mebwa na me da se na adi we nya sema owu die owu aba ani bra na aba menyi nisa NDC party nana enti enipa na owu yan no ho ana ye be jai onipa ni wo na to na ebe ye bibi sha na ebe ya ye be to abade ade amaye owu nya de o se didi agro ade atoma ni nyina de ya ani ti se ade atoma ni nyina ani na obi omampani nya wo so wo ye no oye wanya Ghana ye beka wanya ye be di na tem wanya onhwe ya ye be twe na bo so ye be twe nya basa ne ani aroso ntino ontro amma nyama boni emeto no ana animguase ama meka de ya oman no onye se because of say no na person the second time of office we to abaya dem man ntino de no because but sanya be ya e be hu se no aye na sade na so ye de so ye meka ebibire mu anu sa na mane ma wei ana aya e di gira so ade political point but am say amanone ana broche wasen word na omo kabami nka bi omunim sanya o hye no minyi ni sa niema wei ebetimi ama te se ebia Democrat aba power and a Republican ayede aba power there be owu asem de enya a ways and a means ye de e be hwese oyeye
wanya ye wo ye ye ma mpeno titi ni ye on titi ni ye nti e fa nto abanye de e ma no on good data omo gati bibia de ya ero ye na ye de e na aba ye hande de ye se ne wo se ye de ye we dia ye nuanu a wo ma beka ye ho e ye live chat no mefa ye kakra adwenche na ya toa enkomo no eso expose GH or say Rollins abre abba oh Onwemu I say welcome back to my GH. You are doing a great job. Glossy I say hello to my GH. Expose GH I say ET Mensa is right. We are all here when JM said Ghanaians have a short memory. He thinks we have forgotten his wicked deeds. JM asem yekon. Rollins, okay. Glossy, Eddie BM Abawate. NDC people die. Who wants former NDC people die? Who wants former president body? Forget them. Said they were not in good terms with him when he was alive. Why then are they pretending and demanding to take in charge of the funeral? NDC, please, the hypocrisy is too much. I'm sorry, you can't take advantage of his death to fulfill your political ambitions. Glossy, dear, no. Expose GH so EDB Abba was saying, Prophet, thank you for your revelation. Mahama always wants sympathy votes. Always killing people for votes. Hey, Ebusha for me, Pamachomo fan, no one channel. Now, only prove I want to bring us to Wokumobi. Expose GH, EDM was saying, JM exposed. Always seeking sympathy votes to come into power. Gloria Nyako say, Hajia Fatih was right. Mahama killed JJ for a sympathy vote. It shall never happen. Vote NPP. No, Mr. Mupa. Accusations now more the air level against JM no too strong. Mountain trend so some new proof kwadia. Mountain trend so. Augustina answer so EDB Abba say Mahama thinks he can use different strategy to win. Then this time there he has failed. Expose just say form of Fanana. Gloria Nyako is true pa. NDC used everything to score political points. JM is very wicked pa. Like my uncle B, I know. Augustina answer say man of God, God bless you for speaking the truth. Expose just say I said earlier on your show that JM killed Atta Mills, Amy Atta and JJ Rollins. Hey, Teflon Don, prophet of God, who can you me adrin? God bless you. Prophet Bernard Asiam so Edinede about say more fire apostle. Just Dodona eta but you want to the Okeniano ewom. Na yesha ebra na Rollins etias no ni party emu ensem. Edubre bi na former president Rollins. What can say in kofon mu bi o ma be fra party no emu no. Wo mu kasa ye enwo ente. Womuko radio stations program so no womo kasa fata na enam so ma bimukra ba bontin be kasa tia ono agasa mu se aden na wo ye party founder now that party no enko so eba ni say na wo to find party now that pen in chiase na te say obu ya nya no kasetia ni sa enu nti ema jeje na sa ba bontin bi me kasa NDC no penifonu bi na makwan ama enkola bi a wo mo esia no onam aberem atete wo nya obia ketetia mo fa pani enye bibia wo fo buo mo obia na wenye echi mbantie ne sem okan ebi okro be kato abonte kra pa no masa ba no betwi na no wo fom no ma ya no poto no ma jesu amatese edubi bi kra po na ase de wapa ba party no meeting kra po a on beto de no ho beji mu bi now ni pay etimi atena ani obi a wote show sesi a statement head of state na Kufa do afa damfo na wato na nan mo ntedo a mu amuye ne sa masa asamochi etwa yute na saba se yemfe mu no mamu na de ofa na damfo a wasa head of state a ono so eni ebusi atena se so betima ye ye ntutu eno se dabi mo mpene na ono so esu dodo osu abromo de esu ntimo nti ase na no de nkwa ana me da se bebre twa on se onipa bia opani kuro bia e so ha dwene ya papa J oye ne ba bi kuyo oye obi a openokra pa na ne nsama oka nyina aye no kwere hwe NDC party na eda ho no ho a ide ani ede hu ni sa no
unsa osha sa youth no a omaba mu no otie bi kasa ene bi ne ye ya emfa kono bako compared to a certain party which I don't want to me person me body be our to say ene odi nyama bi to nsane ani a otumu se nsonso ya ede now onipa we akasa ne no kora na o revealing about NDC ho mo mampa na asem enti ono fi nse bia mo yina ede mo yina ma nti obekọ ba bia ono so fi nse obenya de ya asomdwe ina so nim sa na dan kokufo na dan fo pa ani jeje awu ne ba bia de ekọ wotimase nti no sa enai na se onipa no wo firi mu a be susu sa obeye na sabia sa omanpani eno chi oyena danfo obekọ biyon bin sa oyo omanpani na wasa nso akire odo a adamfo awasa akire de ya echiri Yesu kamedi o se wadamfo na wan wadamfo no onipa a oda foma obede obepija wadamfo ni onua a wo kire wa obede obebua wadamfo ni onua a osu a obabobom no ayede esu nintinu oya sane ma wonyina na as omanpani no o sa edwin say what was the relationship na dawo nkita hodi be na eda papa je no entam na kufa de ya entam nti on dia oya se na wo so ye de oye mpanimfo se oye niye nkonim ye de oniti bible na so aka kire ebere bi ebe ene dia ya ene ni nua dia ya ken o se nka oye niye nkonim ye de ebeti na esi o se nyama pa onipa ye de eye no eno akasa onipa ne dia ya eda achi dia ya enim ade bi obi be ya aye papa aye finche ade onipa o ya de aye papa no menyi ni sa onipa betimi stop papa ya obi ye de obi eye enti enai se nipa na nyeba bi ye de ekọ enye sabre ana mo be kase onu esudodo onsudodo say onsudodo na mo no aye ne do na o ye de na o kire se papa ne tiase no se mo oti party maamo na mo ne no so ne bebre atime wura into politics bebre be afọdidi ho ayeye na mo ma recognize adwuma pa oye ene ne niama ho person ka mo niama ntima ne de anya na mo tona jeje mu na se obi atime na de ya na nkofa be hihya be na kopa to no sa e de afre na osusu sha onipa ne betimi aboa ama niama wo se na yiye ntutu obetimi ayama na de amna koso enti NDC for they don't have to say na na dan kokufa do agina de atana yase osu bebre enyu su no osu o kire odo out the door on papa no o kire odo out the door yense ye National Democratic Congress Party mo NDC for we iti mesa wodi assembly ebeto appoint onu so party member wasa ye former member of parliament Edman Ningo Pram Enoktoye Mensa niti Wagwe party member ni party name wa to say mpanifo ni bi wo mukata ye asa de nsema wo mukeka ni se na onu aba ponte be kase no no entutu ye na party mi omu nkwa adwinkro mu party ma na se ebi mu wo mu we nim no wo mu ni se every way every bia o metim de enye din dia mapata na den kwa na ekos because mi ti ase de nti ye party bakumu adwin na ye mienu we kase we tu kase na wo mu ni aso edo eye wo mo founder unse yiti mensa oyepani me did sa only one is aye mapping because yiti mensa he has been a former sports minister for several years Lawrence Tamo yeah na yiti mensa wo na no unse nana yenkofo bi a ho se omu papa omu bone a omu se ade we entwa ya safo ni bi ni nya no Ghana nti saka se we a yiti mensa bekan metime de na toto papa bi ho a certain party bi papa bi o party bi Ghana ono no kranko a onfa ho ane ni party a oyede omu se ni party ya de bone a obe stand tall no aka mudi na tama onfa ho madi na tama onfa ho sankofo ni bi no ane hia omo e wo Ghana ti sade yiti mensa why bold no be ka se ade a NDC eye no enye na nso still no ono no wasabi omani mi di wasabi wo NDC party mi di ya epen no na ultimately bold e ba ka we ni chese e nkrofo
mu sha ba be no mu di free na so the first mu di free ba be ni nkyira sha omokọ no mo hu sha obi aya ade bone a omonya de omososo omofofo de a so entina na enya ntamutia ana ope ana asa gise bia adwen ba ko no omonya de na omonya omoya adwen ba ko da ba sada issues meetings omokọ omonya tin ba ya de ya adwen de ya ba ko but when you finish ono omoya adwen a enye ye o support wo a with the direction in which NDC had attacking or the angle or the study in which NDC had attacking official your penny so so kase or no so a party member until the omo can awasa or no so ata o machia your penny no transfer said there be a year there is different from say well political party where you a year there and the amamada person here there anytime finish yiti mensa aba o kan intimate timu no there and and now say adwen ba ko mo adwen ba ko but finish we there o support to a yi tunu say nimdie mu and wakasa I tell you wakasa o nimdie mu penny due manti ohun say the year da o see the two nti me ya pani ana me ya party member na me ya pani a na ade bi koyi a o se me ka Rollins sabi na o ka na NDC for do na enye de enne na adwen at a point omu yi ni free party ni at a point o mo beso mbe hu na ni mu ko mba regard ni say won na ya founder so mu tie no nka bia nka NDC party nka ne bia nka du die ya pampenso die ya ebi nti the same no kra no na yiti mensa nso abi hu na we de o NDC for ntie yiti mensa na de o kan omunye de omunye tu omunputu their party affiliation and colors one aside no omunye aye ni say okay na me to ase here na pata say wo mo press omeji emu no e de aba o mafa no e pesemi nkuminya no wo mu dina so dia pesa de no say pesemi nkuminya ka hu bi de omu benya na kire nso ka hu bi sympathy voter omenya nso e ka hu bi na say 80 men party ni wini a no so wini o nti adenti na se be boa party no na tese aman peja bemu a oba ba bontin na tese wa ba yi party ne to e dia fa ensem no oba so kire se mo pese mo ba power nyuma a mo ba ya mo ba de ba power no munya sa nyuma no enya yiye anyuma mo ba ya ene beto abade ya de ama oba so kire se mo pese mo ba power no yenya jumaden yemfa no kra nto de no kra ye de eda man fa no kra nto de no kra da a na obi wu ho ana mo ba twe ho da we mo so bi se yemfa ma ni enti okay se na ma dan kokko fa de tie ni so jemu na ofin sha ode amuni mo mo a ana be tasha Ghana ye betima to aba mo ye nto aba mo ana ko maka se emu nu se na na kufa do wa fa mo no osie no kra woni fie ni dan ye tikro makotutu abe ye fufuro esi o made mokotutu oman pani dada a wa serve oman no a oman ni nyina do musunsun atachiri ni ahie no yama the state barrier yemusa of which presidents I don't know who ko a oman ni gina ye omaye a party bi so de ka se no ye party member enti sadia ene yekotu na mu oman na amfa na munu na fununu na yenu ansha party na no ya founder ne dia ya ensa nti ya ntiase ye no ma na anyagre ye ni then state president anyagre nti ya kwa akosie nti kwa akotu abeya no me e dia party no in fact when NDC people try to do that they will never come to power for the rest of their attorney so no power party aka to abonti onye se me na me bo mtiri aka o Stephen Atuguba etna eye efidie tu kai se ye mampeni na Nekufuado wokoso aye no de shede ni ase to obegina mu aye no ye no okosie ye former president JJ e woni dan yeti a wo mo ebe ba betu emu nom so ma ye omu ye na no ma age nsa abode bi a o maje bibi akram bi o maje wo o ma pen krabia kaka na no mu say yes ese o makuma tom ye wo mo founder o ma ye de sefata e de amanu sa Stephen Atuguba ne ndiem boda semu onu sa muntie ti no nkan muntie tere no sa Stephen Atuguba no muntie tere no ono kakasa ya ne ka na no koyi ni ayika judge se no fere no a nka ye bo nka no kan bi nti sa abrante wa no ono ye ka no ana papa je kan ye no se nkwada bi anya kwanya ba be wura NDC party ni mu a ombi o ma no akasa bia no mo ye de no mo ka bia na sa Stephen Atuguba kan enti ono no sa
nso ato no o Supreme Court sense mu no won hye bibia ne de na say perifona ne koyi ni pie ananye perifona sa that time no omu finish o man nyina mfa ne de ampia ebia o meye bibi advocate ya party na party mo de dokufi and stand on the kan e no no asa be kase ono ana o makwa obedi no makwa yi Papa J afuri ba bia ye be sie no o man aboka ye panim se ye na ye sie no wo be kwa yi wo step na to kwa yi step na to ba o be kwa yi twa and this for some person ba power na mo fa Papa J ewu nsansam ama follow wo mayi kura because no mwa wo mu nya political point bia o mu ntie di yiti mensa ye de eka o mu ntie di yiti mensa eka no mu nyina ama dwane the state president as at now ama ya nya Papa J eye wontoto ye no kura na Ghana for krobubu fo mu de ya mo ene de nsam ankwala no ene na mo a o mo ye de o mo ka nti umu adimpa umfari adimpa na o as president ewu wo se na dan kwakufu ado ena ensu ni bebre enti ye sie no o me kwa akotu muntu o muntu no ma nyanka baba me se me trafi de ensu akase se ndc fo ni na o ma His Excellency William dan kwakufu ado anisa ne Ghana ye nsesa ye te na ya mfa eye kronkron ye ama Papa J wa be somo man no papa mo boni mo no ne ba bi ko na omo ba twe saade we ho man so twen na ye be hwe ye se andisifo se omo na wo fa nda no eni nti ye tie ni funu ya kwa akoto funu no ene kura na mahama wa we ya lose big lose obe lose big time enti atuku ba no mo fra no mo san kasa nkyere no na nke be yumpa o me pacho o wa sam na wa de wakano ye fancy wona menkenka ye nwan mo meka ye hono ebi comment na ye ntwanko no so glossy I say I like this program pa yeah pa say wo like a share ma wadofo no obi bia na bomodiana comment no emna sa Augustina answer or say at Expose GH, yes, you are right, she's an NDC person, that's why she's talking that way. I mean, NDC me don't party bia me pacho. Expose GH or say prophet, you are right, pa. Expose GH, may God bless you. Expose GH na be must say Sammy Jeffy's life is short. He doesn't respect at all. Lois Dawuso so Edibia Papa J, rest well. Expose GH or say this man is very intelligent, pa. E.T. Mensah is like Kennedy Japan. Nana I agree or say let there be peace. As per GH Ababiem say there's no love between the NDC party officials. NDCs are all hypocrites. I was in Nyachum ewo NDC for a party ni mu pa wo me Nyachum. Na mo Nyachuma eba ne sen ene yie keke nipa iti ase. Mwent mi anchada na nya relationship papa bia mu kra mu chede nte ne futuo mo fa na asem nya hwe o party ni mu mo so le anu mama mu communicators mu mrante no akotena eye channel so radio TV so na nsema kase de nka se mo nka no mo ka no kwa wo mo ka ta ka be si wo party ni so bia ntwa won aka to party ni bo eka party ni che mo enfiri da na wawu a afedie mu di arahu bi bata mo bati mu I munsu toti asesuna mo nsheda anya ne santi te se hypocrisy na ye bi di tag and sin no mo e ya adwensa me no mo ya adwene bebre me no mo ya adwene 99.9%. Hwe ewiase wo ho onipa o tibiase no a omuye no ana wo bibi ebe kire a wo bibi be ebe kire papa na mu sese no do be nyina you never regard ma mu no onu ade ne party no obia no obu Papa J muso Dr. Boom muso yese nanso oyese ni nyina mu party oteye ada so te ase eno na mo san kwan wo ho eno na nkwadan ketenkete a ba a chire
any na position our party ni dey ya emu na obi ba ya lada obi ba ya twede ya number fro no ene ba bi gina eti shadi pa ne wisdom no mujato munyanto nka bibia mu mpo a nka wasa ono ho na mo ye de na moko obi abomodin tena wiase mu che na ni tinyi tini fudwene a jenefo no kwa nyansa keke so nti men kwala na mfrechire a eba no e ma yo madwene se enne papa no wawu wokọ nti ye kase wu mu nti papa kwa bia so na ye de namu aba power na mu de ntimi ne de ntimi power ntimi papa fagina wa na obi kase mbi wa ehun be hia pass me ka cheo suppose you say this prophet knows politics wow he might be the next Owusu Bempa what Mr. Kasa na some no by name straight na maka cheo no Emmanuel Che I like this program from Spain Pamplona Navarra ya chia wonto bomodia na share video na fa wa dwen che fa nkomodie no bra na yen share bibiem ewa Papa J ni last days na say the last years and then work ni create no yen say obeda no a symbol of unity our mind because we be anka we founder of NDC now I feel the world trade support to NPP pending na Akufo-Addo brought akunya so na quite said there entoto ya na da afano abegina mfimfini say as a founder and worker at afa bombat ni niam no teatin de wo montimi ambom da ohun ni say sabri awewu no enka enunam hyebi e wo mo pese mo fa nhye no bibi wo pese mo fa nhye no enunam na wo mo ma ne legacy a wo dia wasase so enka no ne say ko mepre asumdue e wo mo entemebre enka ni ye yopo eba ne tetele keka ho ba no ka obepre asumdue wo mo nte hu ni sa papa no etetere nyama esisi ye no those 70s no say nyina ye bekenka history ye tini nyama bi obeye ba unyo obi a sabio o kenka kwa chiri kakra untini nyama bi a oye de ya ase nyama na no oye in those days ye misinterpreting no in fact in his attempt to try and say Odiasumdue beba those days no those early 80s no enam soma sabi nyama nkitinkiti bi moja bi nya ade bi ade egugu ye nyina was standing and said this man is a symbol of what of unity. He stands as a symbol of what of peace. And no and do this no person why na Arabia the nation bia kwa ye faswa ye handle wo and the nation we you bet me at the peace I handle on. And those days the nation let me finish you bet me the gidi ni anema bi and you are dancing something na papa je de okay oh no you blame on about enti blame money be bresa those days so what must say enti ene sa nkitawudie ene ayonkofa ana biako ya no person ka ode ba party ni mu mienu no na e wo senka fast and quickly you nyama na papa no so those days na go there de or the ever only me say me show the video bi owu ye cycle na nsuo to na traffic achi drivers no where on person man nyanko kwan where on person man nyanko kwan papa je engina nsuo nim ana odane no police ni ana na papa je on no ana all directed as to how I was drivers driving. I saw the video. On the director send a driver win far because at that time no not traffic no I say such a person and me as animal we are a dear excessive papa will all standing as a symbol of unity and the peace. And I was sank at this time no sanema wo nyina dead no I was sank at these two political parties papa ni wu achi I was sank you see nipa na nkasa na nifuni dawa we be so na basane sere we be so na basane sere no we demonstrating a sign and a symbol of peace and unity and sa me de ne fa me ni wura de ne fa e be di na mu ne ye be sie no mama pa ma na sie na mko sie na e be kwa ko tu nyina o sanka ebi ni mi dan sa sabi
useless talk, because I don't know Papa what demonstrating what he was and what he is already. And in young full of Sanya man, they not cast to go to be many day. Why? Now it was say I still no ni legacy no then na church no jatu o ma party no as a founder NDC party in American watem. Nyama o jatu o no ma kasa mu no wo mfa nya adwumenti efu no mo pe no mo be Tadi odi o kan ye mu mfa nya adwuma do o kire mu no mu mfa nya adwuma nyama we jatu o mo se ka mu mfa nya sabre ya nka wawi nka mu mfa nya entem na ho na mu mfa entire the party no krapo no mo a mu mfa nya hwenti mo pe mu no mo de ye den yo sa na maka na ho hwe mu na o mo pe ne de nipa no ye nhyehyɛ ato ho nipa no ate sɛ de yewo o sɛ MPP yewo Dankwa Buzia tradition. MPP they have what they call Dankwa Buzia tradition. Enti omusho sa Dankwa Buzia tradition no which is also as a legacy no sa MPP party adobu ahen Kufuor mo ene adade beda de to ho no na Dankwa Kufuor eya okofa bi Gabi Ochedako executive director of Dankwa Buzia Institute no so kono aye de no akofa bi enti usha Dankwa Buzia tradition no ada ho bibi na so mu rafia they will go and search for it no mo di aye mo di aba ada na papa je legacy de mo pesa mba de mo fa bi aye de afri onipa na ote the party no asate bibi de e to ho ana mo pesa mo kira se oni de na is a cake ono de no it is dead and it is gone but not me mfa onipa oto the party ho ankasa ono ne se saya de awu enti mo fa no se de ani so na mu de mo kofa de de di so am prophet o mo bibia ti sha osofu bi ate asore na wo wuko osofu no wuko asore no enwuye associate pastor be take over must preach niema na osofu no eye say the bear even though osofu no is dead and gone but niema onankopon kasa che na ofa so de ti asore no o still one will still be there. Na nunti sabre wenka ni papa mu a enka NDC fo na nka se enye asundue kwa so kra enka oman no eye yo oman no wadwen pentinka eye no ko mo ni aban o ti so kra be ko okomo kra po be ko na ase no mo na kwa adwen kromu na tese do to bi do metimi aye aboa no nka mo de betumo eye oman no o ti so na tese ase wo mo founder no enunyam dante do omo ya tese ase de tese na dani bedwo mu kasa omo ya na beta abontin no mu chechi omu nsemu omo ya no mo ko interviews no mo kan de ekoso tese fe yi yo no a wo mo eni mu bi te me kan pacho otima se sa e o sa na o se ba no okay papa no ya panimu 70 plus now somebody like atogo no kra de me tell the wa han no we just I am a buffus atogo sa atogo ba no me did me person me tell the call ba bia you dey na ya wodana ja court case ni ba ye no okonya Supreme Court for him no na nsam gu no say ya agu na chi ati sa de o feel say o ya remorseful of what he did ati ko bi anka Supreme Court ama o sa won ni say de anka kwa de ka sanse nsem fa won ye de aniji o de ntwa asem kwa nye de mo o ya me na ye twa tubu kwa asem kwa nye de mo na anu kamrante na eye jeje from babies with sharp teeth no ono sami janfi okuya to ablakwa mo omo nyina ye nkwada nketenkete afa no bewura party ni mu now a certain political party will give somebody like Sami Janfi a platform to speak. Na. A lawyer, a learned guy out there, so him politics anymore. Now the in some worker, no one the only worker, the other near more do what dance and worker. Then tell no one no anything. Say in some once a gun has no crane no can straighter. The bone is a woman dear. Tell the credit the owner who born crane shop. Of whom say unka onye papa na say unmu ade na say unferi ade e na wo katasa nti so no so di wesia ana emra bia teche ne say the wesia no to be fan to that no odi hu adwuma ade nti na ehu say Sami de fo mu ade ufin say nsama odi betu da me bi se na ye papa nko papa ebekọ ono abakani de Japan efie akopa che ana nsam sisi o ye teche nsam after the speech bi
o papa akọ honorable Canadian Japan fie aga ka chere say ne bana ya bofra a afre no enter into politics into okan bibia on fanche say dey from so there kasa bebre kra from so mpem ti say o kasa bebre na from so bako bi o kasa tie obi enu dey betimi na say NPP for so wo abronya DC wo ho omo honorable Canadian Japan omo so mo ko tena station so no mo kasa nsem mo tibi kanu kwa wo crowd tie chira wo yem shonti adentina NDC for nkwa communicators nkwa dey mo problem na asem ne say enyema ne bi wo ho a ho ya na ano ohwirem kasa bi wo ha ye ka efra ne ntoma ntina papa je kasa nkwada na de wura mu no ani NDC for ha asema nkampani be ka a nkampani be fra ne ntoma dia asomdwe be de ebeba no akwada no fi nse onim de mujamono onim obi ntimi nya ne hwe o gina o papa bi atwe de bi so ade no wakasa nso bo se na no anane kasa akoye de akopa asem de ade e ama ani ntino ma omo anyina papa je ni wo so na omo ma ya ma dwen se o be kasa fa ho akosi se o ma ne beto o ma se ni apaja amuni de ade e ama no so be ye paja amuni di ma mo a nka bra o te ase no na nka mo che bibi mpo a kire na na konadu ne ye mpo ono kwa mpo mo ni fa ai mo ni shi etu mre akwate ni party oda so kwa nti na kire se edim nana hwe me tie mate me party ati ase me yire o so support me vision ati ma se na mabaya x na me party me ye de ewo ho me yire se ombomu an support nkrofo a omu leading me party na echa wo de ya so bebre echa nyama bebre nti papa je kra de nsembu no metima ka fidie so se wo me vili secret bi e bia no pasumdwe nti nsem bebre ho no ye de wanka okay nti no NDC for de kasa bebre ba o ma kasa o papa je na de ya na wo de ya emo no omo wosa omo x omo ton omo manifesto omo nkwaso na omo ton manifesto no na ya nte na ntoya so na papa je wo de ye nyina ye nim se akwala akọ no nim se atames ya mani set barrier Kofi Annan set barrier amisa ata set barrier alu mahama set barrier sa kofo mo wu nyina no ayi de be hu ye de omo e be hu ye de ye ko masem omo nyina no ye mo de ya state barrier eni nti papa no etwa sa ye mo de se be man de ya state barrier na me ntie de NDC for ye de akeka they should rather go and join themselves together with the MPP na don ka Kufa do and the nation Ghana ne ma papa ne de ya e your papa asem no de papa J ni wechi ensemo ebutuafo de edi mu komonia ene se papa J oto ya na oto na nan ewo ntedu wie no yiyo no ebutuafo ko sia mampeni omudi won komo se okay ene ho tutu ye bia no wo mo de be hye so na tese ebusia ne o mampeni omama no be fitting barrier no ana sabre akodun pepe so bi sa opposition party NDC for who say almost so one founder and JJ Rowling na se wa thought ya na no so sefata so one more makonya mo so ma sefata our politics no mo so be se de nyam no me plan was so na so my ne yo na ya fenti say NPP for one more no mo candidate when to one no mo kwatna se enya re so NPP for no from mo metra se dia ene mu no ye fa mo na womo ense na no ana womo party member bi we former member of parliament for a year ningo pram o de betu da me che men so de betu da say ehun nya say NDC for be hu ni say ye yi o mesi nchen we yi yo no we san say de ara former president Rawlings or your statesman was serving on mine was took on my money nya for years enu ti sa enka ye dum no ewo enese fota say enu ti o man peni a wote so sesia no obesie no obesie dnemu na tese we yaye ne toto ye nya na tese yesie no pepepe na enunyam hye aba no ho na enu na tese wo be ka to abonti sa ka se ne party members no no a wo mte ase no kwapo no wo man hye da fadi die ama role society sa ekon ne a wo de aba ntokwanto kete wo mo beto mamu so no ehun nya enu wa ani yesi won konya a ye di ehun enkomo ewo ha na de ekoyi die Yenshe asem na yasemo asanana enke ye de ebusuafo
Any to say mpanyinfo mu bi na nka matena se na nka ye eye baako ya ye na ye president Akufo-Addo e wo NPP na ebusu ani mu no eye Rollins Papa J na ebusu mu no ne mani bi e wo NDC ne yere so wo ne party ansa le biem so asa be founder of another party enti eye bi say pa eye bi say ne be ya ebedi mu a te say wo bia bi na botoyem so o mesie me di hye because aside in confirm mo to crap na busu aso we chiro ni maami echi wo mo be say mesie no keta onum say Ghana aso de ka state burial so eye Asundue Park ana say military cemetery ho na nka mienu no na nka omudi omuni be che so mesie na we so say na akọ we chi wa ha ni papa mu ne sempa ni betimi esie Papa J a obi abenya botoyem say papa yi enyonyam sho fata ele de amanu mana me da se bi abusua ne ntiase se papa no oya abusua asset nanso so no obeya as abusua asset no imisi ya wo se amfa so de abai na odi abra oman no waton Ghana akodum pampanso obai democracy kura. What was the cardinal role and Papa J play in terms of our Ghana democracy? What you say? Sanyama wenina yesha. Ebeti me aka say Papa J. Why ya at the kase e di ama oman Ghana. Oba na me kai pa say those days. Na amanfo adi enuane asie. It was Papa J and the Babonten. A certain law should be a man and the simple. Obama, you perceive a cover baby. Okay. Oh, Papa, what may you maintain a more man Ghana? Until Abusia, Papa, Mamma, quite of free. But Abusia, and then two said, one of the Pabiasa. And indeed, Obia was some umbrella horse. Not sunny or mine nonsense at Tiano. Young Papa, ye emfaso ebasa abusua ni nyina ebenya somdwe afanya afanya ebenya somdwe NPP benya somdwe NDC benya somdwe Papa J abusua ne yere ne ma benya somdwe Ghana as a whole so benya de ya asomdwe benya consultation should be made obi anfa na dwen emre bi sir. Okay, now we dey come no esia ene sa wo final words bia wo be se wo fa to dwan fa so enyen fa ensem no ensi oba me da se bebre de me ka twa to no se na mpacho wo de gina wo ma me ansa na no ma me fa yenwan mu bi yenye sa me nya asem wa te ma me fa yenwan mu bi adwentre me fa efi Expo GH or say this prophet knows politics power. He might be the next Owusu Bempa. Emmanuel Che or say I like this program from Spain, Pamplona, Navarra. Evans Mensa say Ghana. Nicholas Ajiman will say I was sick for 2 weeks now. Hey, Kofi Amobat will say Papa J recognized talent and appreciated it. For example, these people in power can't even recognize Cote d'Ivoire after all he did. But Coco Ebisa said why all the shouting? And I also David Subayin and said check your ears and Tokwasi. Simon Owusu say I like this program. I'm watching you live from South Africa, Cape Town. Your chair one, your couple and shout pastor will join in. And yeah, your live chat no. Expo GH, I say God bless you too much, GH. Emmanuel Che, I say prophet live that NDC people. Mr. Rollins is not for NDC, it's for all Ghanaians from Spain. Okay, yeah, that's it. Kofi Gatli, Abeka La Paz, alias. I say Adena, wo chin chin. Sir, when you are talking, I'm sorry. Yeah, the comments no everything has say now everything for Pastor Richard the final words now yefa enkomono NC. Nama, the me catchere ewiase nyina ne se titu Ghana because Papa J ana ye kan ho asem ene. Eti ni wu no na party bi enyina so score any political point. And no any means obetimi ade awini a vote of sympathy. Dem mu no
ume nyina yenye baako na papa no wu a ume ma no nye de enkoda na o ma no nye baako na parties ni nyina mpanimfo aka bi wo magusu nyina everybody behind o ma mpani a otia de so aga na tumi ama no kwan a wo se yetimi ade ye ma ama mpanimfo afiri matito mbo man no ye nyina yenka mo ho na omo entimi ama ayi no enkoto boko na basa ade asomdwe ede asomdwe ebeba ampa na ebusiafo Pastor Richard Obriyabwa Covenant Prayer Chapel na wada no na wopeno number no need down there eda eye video yi ase obetimi afre no na komo no aha na nyame ayadum art se di ebesi ansa na ebeko no bomodia na subscribers won subscribe ya na bia musu no follow yen ewe Instagram and your Twitter page at too much gh_, Facebook so you were too much gh na amo wusu a eye better edi shabium na nti enumere channel so you say our life biem ebedi insha ewo makramu Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much. Too much GH. We did say Japan. A break PM Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody debia. Madam I say love you. The major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyane bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asondin. Asondin ti na Adam. Wo hu nyame ye no nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade. Kat won na bomoden na be hwe too much GH. Be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame shira Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.